Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inday basa ti Lucas kapitulo 6 versikulo 35 ken 36. Saan nakasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kitdi dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti naimbag. Agpabulod kayo, ngam diyo namnamaan a masupapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatuan. Tanaasi ti Dios kadagiti di makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakas. Masapol a mga asi kayo akas ken ni amayo, amanang nga asi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Pag-aasim, Sir Conrado, pautangan da kami kuma. Pagpaopera laang ni Mary nga anak ko. Agsakit ni Mary? Isumutlasan simsimrek. Uwan, sir. Kat ko natay doktor na akasapulan ang maopera adagos. Awan nga minan ti sabali ang mabalin nga sitgan mi, sir. Mabain ako ma. Nga na kayo mati dinakamat ni Mary ang mabalin mi ang pagutangan. Nasingpat ni Mary akahirami. Ala, pautangan kayo. Kaya no may minto pa siya rin ni Mary iji ospital, kadwakto ti asawa. Agyaman ak, sir. Agyaman ako, unay. Pinautangam ni Luning. Wen, nanang ni Mary akahira tayo dayjay. Amok ah. Amok dayjay abakat. Di na mo tagbayad iti utang na. Anya? Apay a pinautangam. Ket ado ti utang dagita nga agi na kanyak. Kano lang idinagkas advance ni Mary. Kalpasaan ang nagkas advance saanan asimsimrak. Ha? Idarom ko dagita nga agi na. Denggen nakpay nga sakbay nga agsaw ko. Nasken ang maoperaan ni Mary. Pambardamanan da ita. Oh. Dagita nga agi na. Malaksid ang nalaing da nga umutang. Nalaing dapay nga agpambar. Apay nga nakastaka kadakwada. Kat nagsingpat mo't ni Mary. Manuataon nan ang nagtrabaho ka na tayo. Marwam dagitan nga agi na. Abuswan dati kinaanos mo kadakwada. Tila sa asawam. Patyan na, Kondrado. Saan dan amabayadan jem pautang mo kadakwada? Nalipatan dan dayay. Balik iti operasyon kan ka, anak ko. Nakapsutak, mana. Gagangay kanuday ta. Ano santa basit iti ospital? Taijay kan balay nga agpaimbag. Uwan, nanang. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Anak, imutang ka ni Sir Conrado. Anya, Awan mo't sa bali ang mabalin ang pagutangak. numamuan day ta ni Mamlani. Agungat manan. Ininutan ta abayadan. Apaman ang maimbagan ka, agsubli kang agtrabaho kadakwada, agingga ang makabayad ta. Man nakaawat ni Sir Conrado, nanang. Ni Mamlani tinaungat. Saan nga papautang day jay? Saan na kaya't amaksayan ti kwartada? Mami, Daddy, Oo, Paul, iho. Oh my God, tamangan tayon. agar oray dagiti barkadak, Mami. Papanan nyo man ang kadagiti barkada maya. Di mo kutsurwan no kasano apatarayan dagiti negosyo tayo. Day talam Conrado, bayam ka di.
Kakaiso na nga anak ta. Bayam nga enjoyin na tibiyag na. Thanks, Mami, ha. I love you. Ayun kayam iho. Adda ka di kwarta. Ay, awan nga ron, Mami. Okay, okay. Ah. Intan ijay salas. Ah. I'll give you money. I love you, Mami. You're the best Mami ever. Inispoiled mo launay ni Paul. Kakaiso na nga anak ta. Itad ko ti amin akayat na. Takas ta ti panagayat ti maysa ngay na. Gapo iti panang spoiled mo. Awanan ti kurso malmalpas na. Puro rugi. Drop out aka na yun. Kasanun to nawantan. Kasanun to na tumakder iti bukod na asaka. Konrado, paghandarom ket din ti kotse. Maladaw akon iti panagsumbak. Kanuray si ka. Maladaw kan iti business meeting mo. Biliba ka talaga kan nga, bro. Talaga di ka may ibusan iti kwarta. Imbagak matanggan ka. Maminsanak lang nga gibaka ka ni Mami. Mang tadadagos. Ay, kat dagasan ta nagiti tropa, ha. Sky's the limit man ang tiarak. Sure. Sakti makam mo. Pinartakan mo tanti pa nagmayom. Kumpat ka, dude. Sa bagay, barbaro ti kotsem. Ay, sa anak ang makaturog. Kasanumat namin, nagkape kayo manan. Nagadong amin dagiti agkakarera alugan di ta highway. Di mo aya mangag. Kasla di kay pala naruam kadagita. Wan, ngam kimaro damanan ita. Ay, say-sayangan dalaang ti gasolina. Ni Nanang Mat, anak tibak ng dagita. Unangam kasanon no madisgrasya da. Di yun problema anday ta. Ingkay kit di maturugan. Katsikangay. Isagsaganak laang dagiti folder nga itugot ko yung bigat nanang. Sigurado abirukan kanyak daytoy dagiti boss ko. Anak, talaga ka di akabaulamon di agtrabaho. Kunamot di doktor ko amabalin ako nga trabaho. Manumot ngamin abulan nga daak laang diti unag tibalay. Kan maysa, naskan nagtrabaho ako, nanang. Adda bayadak nga utang ta ken ni boss. Nasayat mo at nagsublikan iti trabaho, Mary. Kasapulan, ma'am. Tadakkel ti utang ko kada kayo. Nasayat mo at saan mo nalipatan. Maikisay ti inutang mo iti sweldom kada bulan. Mabalin ka di asaan kung maabuo ang makabulan asweldok ti maikisay, ma'am. Tapay katasanan. Kaya't mo asawan, matawanan at tinnagamjay utang mo. Ha, sana mabalin. Awan lang arod porsyentonan, kas tapay lang ti bagam. Sige, ma'am. No, day tati kayat yo. Ibagbagak laang mo ti marikriknak. No, mabalin, di pagyamanak unay. Saan nga rod ang mabalin? Ala, agtrabaho kan. Oh, kumusta ka, Mary? Naimbagan kan? Uwan, sir. Kat agyamanak iti tulong yo. Di ka una agtrabaho itinadagsan. Tapno saan ka mabignat. Talaga naanos kayo, sir. Ni Ma'am Lani. Kasangsangpot ko pa'y laang itay ngam inungtan ako na dagos. Anya? Inyunay-unay na ngamin kanyak ti utang mi. Buo ka no asweldok tinaskan nga ibayad ko iti makabulan. Makisarsarita ano mabalin. Uray kagudwa ko malaang, sir. Ala, takasaritak to ni madam mo. Narigat mo no pagbayad mo amin iti utang mo di sweldom. Di pa ikatawanan ti allowance mo. Uwan nga rod, sir. Kadwak pa'y mo't ni nanang ko. Di lang ka ba alam ti bayada, Mary? Uri manupay lang ti maikisay iti sweldom. Tapno adamot mabatikan ka. Agyamanak, sir. Ada ka pa'y madlagayam dito isalas ka trabihin. Urayak ti anak ko. Awan pa ni Paul. Oh, makitam dayta. May saka nga ama. Ngam di mo pa'y amo no nakawidan ti anak mo wano saan. Siyak manan tinakita mo. Gaputa kurang ti panangipatag mo kin ni Paul. Anya ka din ti sasawam. No kasano ti panagayat mo ka ni Paul. Kastamot kanyak. Di mo pa'y amo abirukan.
Uray no saan anagawid, okay lang kan ka. Ala, umuna ako na maturo. Mami, I'm fine. Kabalak ni Magna, mapanidyo silit ko. Ay, nabartag ka manan, iho. Rinabi ka dilatan nga gawid ka, nabartag. Ni Mami, katuan lang daytoy. Anya nga tanumapan ka pailang bakasyon iti Amerika. Diyak kaya tagsuloy dyan, Mami. Oo, iho, aganad ka. Ay, nadandan ikan na itugmam. Di naklabsan, Paul. Mo ka nakita na. Daddy. Anyan day talaga. Rugrug itam lati bagbagim. Nagado at ato di tatakyag mo. Inarito sampay ti agong mo. Ni Daddy talaga. Dahil ti uso ita. Urnusom kumatibiyag mo. Di mo kumapir dyan, gapo iti bisyo, kuno barkada. Excuse me, sir. Ipapirma ko mo daytoy kada kayo. Ala, idisum di talamisaan, Mary. Subyamin ton madamdama. Uwan, sir. Iho, ibagakan ka daytoy. May salang ti biyag. Iswa di mo kumasayangan tinaited kan ka biyag. Nagkorni ka talaga, Daddy. What are you talking about? Nonsense. Nanang, nakita ko nga't laangan ni Paul. Di kakaiso na nga anak dagiti boss ko. Spoil ka no dahit nga anak da. Kasla adik ti langana, nanang. Panagkunak, agus usar day iti droga. Ay, kasta talaga tibaknang. Maaramid da amin akayat da. Kasanumat ngamin, basta dumawat iti kwarta ka ni mami na, ikan na adagos. Problema iti komunidad dagiti kakasta at tao. Sandan ang makatulong. Isudan ti agbalin a problema. Anya nga, Paul. Damdamagan ti tropa. Numatuloy tayo manan amapan agkarera inton rabi. Una, ngamnaskin ngagshot tayo pa eh. Pagpaturod. Ay, git mo na. Kayat ti tropa da ita. Kaya na. Basta sikat agpasyat. Talagang ado. Awan ti parikot. Inikanak manin ni Mami iti kwartak. Gastusan tayong agragsak. O niya, nakasagana kan para iti karera. Una, Pards. Angam, nakainom kan sakit. Okay ak lang, pare. May mahit ti kasturik nakta. Kaslada ka dyan langit. Nalalala. Masapol ang mga bak ka. Nasyak ti mga bak. Ikayagdanag. Agpainumak manan. Ibagam dayta, iti tropa. Mga baktan! Manaktomot kang ka. Ops. Uy! Pinartakan pa! Una. Tap na sigurado ang mga bakta. Kaslag tuklo pa kasi nga. Paul! May tupatan! Ha? Nanang, anya day chay? Adan samot na aksidente. Mangayab tayo iti pulis, nanang. Mangayab kan. Tay nakitaan. No sa dino ti ayan ti na aksidente. Ay na, nagbayag mo tendag iti pulis. Ay, Nanang, adag papaarayat. Inakitaan. Arayatan na kami. Ada ka duwam? Gayam ko na ito ay nawanan ni Tipot. Ni Paul mo dayta. Uwan. Ang mapahinga mamom. Anak dagiti boss ko dayta. Naskan amay pakamo ka dagiti naganak na tinapasamak kan kuana. Ti anak ko. Kasi ti anak ko. Patib ka rin ti pakinakan mo. Kasta lang ti bagam. Kaslawan datan agam. Naka-ICU ni Paul ngam relax ka la dita. Agkararagta. Asapay lakuma. Tama ispal ti anak ta. Italag ko iti Diyos ti amin. Tamok nga isulag ti makatulong ita iti anak ta. Daddy. Mami. Paul anak ko. Ay
Kinahagyaman nak. Nagsublimot lang ang tipuot mo. Mami. Daddy. Pakawanan na. Kadag tinagkurang kada kayo ko ni Mami. Amok. Ato tinaypay ko. Asakit tinakam kada kayo. Ala, tinapatag kita. Kat naispalkan. Iho, Amok. Ngayon karkararagan dag. Daddy. Mami. Ikarik. Ikakitipatag. Timay kadwagong taway. Tibiyag ko. Jak sayangan daytoy, Mami. Daddy. Naskan nga agyaman ta kadagiti agina. Ad American luning iti inaramid apan ang tulong kini Paul. dahil tamat ko matibagakin ka. Tanusaan nagapu ka da ko ada. Saan kumana itaray ti ospital da Paul kung ti barkada na. Ayabam ni Mary. Isurot tayo idang agina iti panagpasyar tayo. Nayunan ta ti sweldo na. Kun ikanta iti kanayunan a benefits na. No tulungam dagiti tattao a kagurguram, at damat agururay a parabor para ken ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.